إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ada tata cara menjenguk orang sakit. Yustahabbu iyadatul marid, sunat menjenguk orang sakit. Lima rawal Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala, sebagaimana hadis riwayat Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazah wa iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kami mengiringi jenazah dan menjenguk orang mati. Wa yukhaffifu adh-dha'iru al-muqta indahu, dan jangan lama-lama kalau jenguk orang sakit. Yo, jenguk orang sakit tu jangan lama-lama. Apa sebab? Waktu kraul itulah, jangan makruh berlama-lama. Wa yusannu aidu'u lahu, hendaklah mendoakannya. Wa yustahabbu ayyaqula, ini doanya menjenguk orang sakit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik sab'a marrat, 7 kali baca. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. As'alullahal azim. Dikirim grup. Ayo kita kirim. Mana yang ada dari tadi kita kirim. Doa. Okey, baris lah. Okey, baris. Sudah dibaca. Kita kirim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang agung, agar ia menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Kalau kita tengok Lima thabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, man ada maridan lam yahdurhu ajalu, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum sampai ajal, faqala indahu sab'a marrat, maka hendaklah ia berkata di sisi orang sakit itu 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang agung, untuk menyembuhkanmu. Afahullahu min dzalikal marad. Tuhan Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Mengadu boleh. Punya tukar rumah Ya kan disuruh. Ya. Nah, kalau nyo lagi
muhtadar. Lagi muhtadar itu maka hadapkan dia ke kiblat. Dimiringkan. Ya. Di muhtadar hadapkan ke kiblat. Dimiring. Sama mana? Diganjar. Ya, sebelum mata. Palak nyok. Kalau duk syur ke kanan miring ke kiri. Semua ngai dan tak kubur. Waktu kita memiringkannya tak, kita menalkinkannya. La ilaha illallah. Kita macam terah la ilaha illallah. Kalau sempatnya menjawab la ilaha illallah, tak usah lagi. Putus. Cukup sudah. Jadi, kalau laduhnya jawab, stop. Kecuali kalau nyo sadar nanti lah membicarakan hal-hal lain. Maka kalau nyo terjadi lagi seperti itu, maka kita ulang. Supaya akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kalau miring kan tidak bisa. Terlentang. Hadapkan kaki kita. Sini mas sembilan. Posisi sembilan. Kalau masuk ke jumlah ada. Mana? Kalau sakit payah sampai posisi untuk ada kiblat. Itu kan sunat. Ini kan sunat. Kalau di rumah hadapkan. Bisa itu. Kalau di rumah sakit. Ya. Nah, jadi tadi doanya.